Sanibona guys, namhlanje ngiphathele another story. Uthi ugela ngibuza ukuthi nikuphi ethana nomfana onezigubhu, umfana othwele. Uthi ke wathana nomfana ngo2017 bazalisana ingane bahlukana ngo2020. Mabehlukana ngo2020 yabona into ukuthi manihlukene kodwa no baby daddy wakho nisaxoxa because ingane ayihlala ka baby daddy. So babexoxa baby daddy uhlala kwenye indawo nayo uhlala eGoli. Ngeke ngisho indawo le enye. Hayi uthi bethandana behlukane ke uthi sesihlangana nje ngokuthi ngengane yabo siyafonelana kodwa as baby daddy no baby mama kuphela. Uthi hayi wayehlezi ke besathandana xoxa uthi nje yena uyafisa ukuthwala yabo uyafisa ukuthwala uthi kodwa engayitsheni ukuthi into serious le. Hayi uthi ugeli this one time umfana amfonela umfana ku taxi industry. Uthi hayi umfana ke angifonele ke angitshena ukuthi kumele ahambe uthi asana noma wathi uye eMozambique noma wathi uye eZimbabwe kodwa lezo indawo noma lezo indawo nje lezi zangaphandle uthi athi ehene uyahamba uyakhona kumele ayoqinisa ngoba kulomsebenzi lo elomsebenzi lo uyaphoqa ukuthi uhlale yabo uyinakekele. Uthi ugeli yabo mesho njalo nginganaki ukuthi usho ngoba vele umuntu futhi oyithandela imithi uthi uyayithanda imithi nje uthi ngitshena ukuthi hayi uyayisholo nje ukuthi uzohamba yabo uyasho ukuthi lapho ngitshela uyoyiqinisa nje uthi hayi mebuya uthi as much as basebehlukene but basebenakho ukuhlangana yabo but mhlawumbe solo ukuthi bazohlangana nje sebe part time ukuhlangana kwabo. Uthi hayi nangempela ke engixoxele lokho uthi ngithi mina okay fine. Uthi mase ngiyabuza ngizombona nathi hayi sekude ngempela ukungibona because ngilezi zinto mase ngizenzile nje akadinge umuntu wesifazane eduze kwami. Sithi mina hayi no anginankinga usahamba umfana ehamba isikhathi eside hambe nomunye umfana owayehamba naye. Uthe hamba isikhathi eside umfana engabuyi. Usengabuyeli kuyena ebuye but engabuyeli kuyena. Usayibo ngimfonele ngifuna umcheck nje ukuthi sayibo ingane right ba right yini. Uthi asho ukuthi si right amtshela hayi sizophela lento ngizogcina sengimeme ukuthi uzonginvite sengiyaqeda ukwenza iprocedure le kumele ngiyenze. Uthi ugela hayi ngempela aqeda umfana angimeme umfana athi angifike ngizomvakashela. Uthi hayi ngempela ngifike ngizomvakashela umfana. Uthi mengifika ayihlale nje kube mnandi uthi bese ngithi ngicela ukuyogeza kanti igubhu zakhe zihlala ebathroom le ngiyogeza kuyona. Uthi hayi before ngiyogeza umfana tatasele agijime asuse lezi igubhu because angimele emethu isithunzi sakhe siyayiphuphisa agijimise igubhu ayibalekisa ayoyibeka kwenye indawo. Uthi ugeli ngixaye hawu yile lo tatasela ngama ngithi ngiyogeza usayisuse kabi bakwe indawo usayi ngeze futhi mase ngigezile kumele ngekamereni aphinde ayimuvele kwenye indawo futhi. Uthi hayi still nginganaki. Hayi uthi ngitshena ukuthi nje imithi yakhe lapha akafuni ngiphuphise imithi yakhe. Hayi uthi ugeli ikhamba isikhathi ke ebusuku silali. Uthi besilala yabo nje ucatsela khona ungabi nje olujwayelekile. Uthi nje ezwe ukuthi ayikhona into odd yabo. Uthi hayi kodwa ngingasho lutho. Uthi hayi siqhubeke ihlale. Uthi hayibo mase ngilele ebusuku ngizwe into iyangiqhweba into lokho ingiqhweba. Uthi hayibo ngixake ukuthi yini manje le ngiqhwebayo. Uthi mangithi ngiyabuka hayibo ilezi into ezimfishane. Uthi ikhulume sithi siyamthanda ke lo silethele yini yabona ke lo siyamthanda ke lo siyamenjoya lo. Uthi kushuthi mina bengilalwa ilezi igubhu ngilokho ngithi ngilele nalo mfana. Uthi ikhuluma uthi ngithuke ngithi mina yawuvuke wena yini le khulumayo. Uthi yabo ngingakholwa ukuthi izinto ezikhona uthi sithi hey cha siyamthanda ke lo lokho lo uzisho njalo. Uthi ngithi mina yini le uthi silofana yakulutho yabo athi ngobuye ngichazele ngelilanga. Uthi ngithi nje ungichazele ini uthi hayi ngobuye ngichazele la uthi nginyanye ngimthuke ngisuke lapho ngivedane nje ngihambe ngiphume ngiphele kuyena. Uthi mengihamba ngiqale ngibe nenkinga manje ngibe nenkinga yesinye. Uthi nje isinye sami sibe buhlungu lokho kwangempela. Uthi ngigule ngize ngisola ukuthi ayingeke mhlawumbe ngikhulelwe. Uthi ke ugeli alentuzeke ke ahambe kaye kadokotela ebona ukuthi ayibona kho ngiva isinye. Uthi mehambe kadokotela efika udokotela amhlole.
bemhlola athi ngeke lento le i-serious. I think kumele ubonane ne-specialist, ubonane negayini ezokwazi ukuthi ibone kwenzakalani esinyeni sakho. Uthi hayi ngempela recommendele igayini usengihambe ngekuyona. Mangifika ithi nje ibona into very very unusual esinyeni sami, so bazophoqa ukuthi bengihlinze because khona ama-seeds but it's the unusual seeds, akaze idile nama-seeds anje before. Uthi ugeli hayibo ngishaya uvalo-ke manje ukuthi hayibo kanti kwenzakalani. Uthi athi-ke udokotela kuzomele uhlinzwe-ke sikhiphe lama-seeds because are-dangerous, even though it's something esingasibone okunye ukuphenikisa kakhulu ukuthi I've never dealt with something ekanje. Uthi hayi nangempela udokotela asho-ke ilentuzane, asho udokotela ukuthi uzohlinzwa nini. Uthi nangempela-ke ngimxoxele-ke phela ubaby daddy ukuthi hayibo sengivele ngaba nenkinga emva kokulala nawe nje ngaba nenkinga kuyimanje nje nginenkinga, so kuthiwa ngizohlinza. Uthi abe nesi-stress umfana, athi hawe uNkulunkulu wami udama ushona ngizothini enganeni. Uthi hayi akushiwo ukuthi ngizoshona, kuthiwe ngizohlinzwa. Uthethi njena kona lokho nje. Uthi hamba umfana amhambise-ke baseyohlinzwa because wayekwi-relationship but wayekwi-distance. Uthi hayi nangempela-ke wahamba-ke wagcinele, ngiyazi ngiyaphazamiseka guys, okay focus long. Uthi-ke wahamba-ke mefika-ke wafika wagcinela into zileke, wagcina-ke ehlinziwe-ke. Uthi umfana wayelala esibhedlela ema-parking elinda ukuza ukuthi izothini i-feedback. Hayi ngihlinzwe kuphela isikhashana nje ngihlinziwe, udokotela akhipheke lento. Uthi ama-seeds amaningi amnyama amtshela ukuthi lama-seeds lawa adla isibelethu, adla amaqanda akhe aseze adla nesibelethu manje, so akekho sure whether usazokhona yini ukuba nabantwana noma cha. Uthi ngibe ne-stress. Uthi hayi ngihambe-ke kethi ngikwenze njani, ngithi nje walahle. Uthi wagcina ngokwashutha nje wathi akafuni ukuyithatha lento. Uthi hayi ehambe kudokotela. Uthi mengifika umfana kangithathe kangisendlini. Uthi ngaphela nje isikhathi singanani vele kugula umfana-ke manje. Uthi amilwa ithumba la enkabeni. Uthi agula umfana, egule njalo angifonela athi usaye emakhaya. Uthi ehambe emakhaya cause nayo sehlala egula umfana. Uthi ahambe-ke, uthi mehambe emakhaya avedane afike alentuzi abuye futhi fast. Uthi mebuya ngifonela athi hayibo sengibuyile emakhaya, guess ukuthi ngibuye noba. Uthi ngithi ubuye noba. Uthi esho igama, ngithi angilazi mina lelo gama. Uthi hayi lo mfana lo uyakwazi wena, umfana uthi uyakwazi uhlala ngakubo. Uthi ngithi hayibo ufike naye la. Uthi hayi efike naye. Uthi ngibuza hayibo senizohlala ndawonye, oyengafika uthi efonini ngimbuza hayibo sohlala nomuntwini lapho and then lezo igubhe lapho uzoyithini, ngaphela ngabona igubhu lapho. Uthi hayi uya-understand lowo mngani wami. Uthi hayi ethi uzofika naye, mhlawumbe mfana wayena 3 days efikile eGoli. Uthi afike naye-ke. Uthi mefika naye afike umfana amthathe-ke amlethe kuyena-ke ngoba phela ufuna ukubona umkhaya wakhe. Uthi hayi mefika hawu ngampela umfana ngiyamazi kodwa nje akena umuntu engimjwayele ngaleyo ndlela but umfana engimaziwa ngasekhaya. Uthi hayi singene. Uthi bese bengena nje bevele bengene ney'mpukane into enyanyisayo. Uthi kundiza iy'mpukane endlini. Uthi ngithi mina ngeke, there's no way, kumele ngilentuze la, kumele kwenzeke something. Uthi ngize ngithenge idumu ngifuthe lutho impukane. Uthi ngizama ukupheka la yabo, uthi ngipheke vedane kulentuzeke. Uthi mase kuvutha ukudla ngithi ngiyabaphakela bethi nje hayi sebe-right kade beqeda ukudla bona bacela ukuthi bebuye kusasa bezodla. Uthi ngithi mina no anginankinga. Uthi hayi behambe benede behambe ziphele nya impukane. Uthi hawu ngakusasa ekuseni ngivuswe nje umfana lo ubaby daddy angifonele athi ucela ngehle ngezansi kuyaphuthuma. Uthi ngehle mangifika ezansi athi yena kade efonelwa amaphoyisa, lo mfana befike naye la izolo kuthiwa useshonile. Ngiyeza guys no part 3 cause sekumele ngenze iqephu nefoni yakhansela mangenza u10 minutes. Uthi ugeli ngithi hayibo usebulawa yini-ke manje umfana. Uthi ethi akazi cela imphelezeli bayi-police station. Uthi ugeli I had to cancel kuye emsebenzini, ngiqamba mangingayi emsebenzini khona ngizomphelezela se-police station. Uthi hayi sifike e-police station kuthiwe nje hayi idlulelane emoshwari. Bebatshene kodwa ukuthi kwenzakaleni, besho ukuthi hayi into eyenzakalile umngane wenu udutshulwa abafana, akakaziwa kahle isitori siphelile. Hayi besikhombe emoshwari sihambe semoshwari.
uthi akaligwala umuntu wakhona usaba ngisho nokusibuka isidumbu. Uthi ahambe mehamba sifike-ke emoshwari-ke ethi yena uyasaba ukungena ngingene mina ngavele sengiyamazi umfana ngizokhona ukumrecognize. Uthi ugeli ngingene-ke ngimrecognize ngampela umfana kufika ifamily yakhe. Uthi ipain engayizwa ifamily yakhe isizomlanda. Uthi yamlanda. Uthi wake waya yena umfana emngcwabeni akaze alibhade, wake akazenze lusi uthi kunalokho avele efuna ukubuya ezolala nami. Uthi ngamtshela ngathi ngeke bhuti, ngeke, angazi ukuthi yini into ezama ukuyenza but ngeke, hhayi ngami. Shuthi uthi wayenalokho ukuthi kushuthi yena ubulalelwa mfana usezama ukukhipha amabhadi ngokuthi ezolala naye. Uthi hhayi kulula isikhashana aphinde futhi umfana ehla yolanda another boy. Uthi nayo mhlawumbe kudlule inyanga kwenzeke same thing. Uthi hhayi ngisho ukuthi nakhona futhi uqale balethela ekhaya khona ngizobazi ukuze mase kumele kuyo-recognize kuhambe mina. Uthi hhayi ngisho ukuthi hhayi ngeke lo mfana lo khona into ayenzayo ngalabafana ungafa. Uthi okokugcina-ke la washaya khona i-last number walanda 2 ngakubo wabuya nabo. Uthi badutshulwa futhi nabo bawu-2. Uthi wathi sesizongicenga ngathi nje bhuti ngiyaxolisa, hamba nje nefamily, linda ifamily, uhamba nefamily yakhona, it's too much. Wathi nje I cannot do it, sengikhathele. Uthi mina njalo kuzomele ngiyo-recognize la wena idumbu ngikhathele, wena khona lento e-wrong. Angeke ukuthi wonke umuntu osondele eduze kwakho uyafa and angisakudingi nala eduze kwami ngoba mina nginengane yomfana ongayizali. So nje I'm afraid ukuthi umuntu owumfana osondelana nawe akaphili. Uthi ugela hhayi nangempela-ke ngiphume ukuyeke. Uthi hhayi kuhamba isikhathi ngilentuzeko. Uthi vedane ngithi wayesazi ukuthi ngeke saba nabantwana. Uthi vedane nje eye kuma-period ebleed njengomuntu ophuphunyelwa isisu. Uthi yolungishaya uvalo. Uthi hhayi vele-ke yena unama-periods a-heavy. Uthi kodwa lokhuya kwaku-more than the word heavy. Uthi hhayi ngihambe ngiye kadokotela-ke. Uthi bengihamba ngiya kadokotela, fike ethi udokotela ngeke. Uthi indlela engangibleeda ngayo kwaku-too much. Uthi athi udokotela these are not ama-periods lawa kuphethe akuwona ama-periods lawa kuphethe wena ububambile njengamanje uyadedela. Kusho ukuthi ubukade umithi and ingane yakhe iyashona right now njengamanje ngoba sika uyamiskhera. Uthi ugeli kube ngathi ngiyadunyelwa ekhanda ukuthi kanjani nje ngimiskera kanjani. Uthi ashathi uyabhilivela ukuthi lawa amasithi lawa ya, so ayenza i-damage ngale ndlela yokuthi isinye sakhe asisakwazi ukubamba. Uthi ya kwaba kanjalo-ke, so wagcina eluze kanjalo-ke ingane. Uthi-ke nje useyasaba ukuthi ukholelwa ukuthi lo ngoba wamlalisa leza zinto zadlala lapho isinye. Kushuthi ngenzeka ukuthi vele wathwala ngaye kanjalo ukuthi njalo meba ney'ngane zizodliwa yile nto le, because ingane yakhe nje leyo wayekhulelwe kwasho kwathiwa ayikho enye into ekhona ngaphandle kokuthi isinye sakhe sademejeka ngalesa sikhathi, so asisabambi. And wayekade eqede ukulala nalo wayezwa leza y'nunu lezi ezayikhuluma. Uthi from there ngazama-ke nami ukuhamba ngiyoyilungisa impilo yami, ngazama ukuphuma emfaneni, but the problem is umfana uhlala nengane yami, so ingane yakhe ihlala kubo kamfana, so there is no way ukuthi engakhatha ama-ties completely. So kumele bexhumane somehow because ingane yalidinga usizo, ingane yamdinga uma wayo yabo, nayo yadinga ukukhuluma noma wayo for ezinye izinto ey'thinta ingane yabona nani. Usikodwa nje indaba yokuthi nje kuthiwe ngiyakwakhe nayo uza kwami ngayivala nje ngadecide ukuthi no, ngiyaphuma kulo muntu, akazi ukuthi kwenzakalani manje ngabantu abashonayo nani, but nje uthi uyabhilivela ukuthi lo it's either wathwala ngabafana or abangani bakhe, umuntu kumele abe umngani wakhe, then mekusondezile ukuthi uzoba umngani wakhe, then lento le iyakudla iyona ndlela ekudla ngayo-ke. So naye wangibhala isitori sakhe obefuna ngiprovele ukuthi abantu, umuntu doesn't have ukuthi uzothi uzozithwala ngamangeni wasekhaya. Kwaba khona abantu abalimala kwisini ngenxa yokuthi lo mfana lo wayenalezi igubhu zakhe lezi, ubhilivele ukuthi babebulawa ukuthi uyasacrifice kahle kahle wayesacrifice ngabo. So-ke uthi nje wagcina yena ehambile-ke wayoyilapha even though ngeke sakwazi ukuphinde benabantwana, but at least yabo abasahlali bephuphuma, angazi ukuthi kwenzakalani, but nje uthi wahamba yena waba right, yena use-right
but lezi zinto zamshiya ne-damage ya-lifetime. So be very careful of abantu enilala nabo, guys. Ngiyacabanga ukuthi kube wayebela loyal kumuntu wakhe ngaba kaze efike la khona, but-ke who are we to judge? So siphela lapho-ke isitori sami, guys. Ningixolele nkosami, the past week kade ngihectic, bengithutha, so bengingenasikhathi, hayi ngoba bengincisha iy'ndaba. Niyazi ukuthi mina indaba ngiyayidedela for free, angina stress. So I'll come back again with another story. Bye.